出国那个 Schlemm 中农山起嘛。 Pajbak nong syok snong jong kejela megla jongi barakoi. Bangidon ke review meeting mentah ke janmit apok jelam jong Chief Minister jongi. Bat ila simru katu kan itili kirai hakbede bat keneka jing nangki susu kaneka positive cases COVID hapok ke jela ke jongi. Kabaneng kong karai kabangisim mentah ka sengi na kaliang kasurkat kalong hakawidey bat ka exam final jong ka embossed na kamenta ki class 12 di kaban salong la sisni te karai kabingisim na kaliang kasurkat pada din ba ngilaya pliujing mot bahan nadong syadong ngirai ba ka exam kaniyad becakmat kum balabu na ka Education Department. Kan sedang lesisngi, bat kan yaj bet kumbala penbet da ka Education Department. Te na kalian rasorkan ni wish ni ai ke jing kurdo ya ki students ke ban appear ya ke exam jongki ya ka class 12 exam ban salong neru lesisngi ba kinla ban yelek ba ha kaneka exam ke jongki akan ke exam joki hadu kabakut kabaar ngila airu ke instruction syaka Education Department bakin penting na bahaki tu ki centers examination baro bakin penbiang nadong syadong ki protocols hakaba ka spread jong kaneka COVID-19 kan nemjia hakaway pagway ka center ya kabala itu da ka embos hapo ka jelamik la jungi barakaway te ka ka bangamut ban kerpat ya ki students ya ki mekik pa bakim day bandon ke jing treatment sim ka sorkar ka lashim ki precautionary barok na kamenta ka safety jong ki students ke jungi kibanila ikan exam class 12 nadu lashiski syakmat kata kadi kawai ke decision commission in English.